wal kaifiyah wal kama illa kiban wal kama illa mujabah kulliyah fa'audhuha mujabatun juz'iyah fa inna lazimali wal asuf wal asu lazimali ghairi ma wujid bihtima'un kinsatai nifan qasid wa mithluha syatiyah wa mithluha mumalata salbiyah li'annaha fi quwwatun juz'iyah wal aqsu fi muratibi bitabai walaysa fi muratibi bitabai inal qiyasa min qadha ya suwira mustalziman li zati kaula akhara summal qadha ya indahu kismani syartiyatun hamliyatun wasa ulang innal qiyasa indahu kabeh innal qiyasa min qadha yasuira mustalziman lizati kaulan akhara summal qadha ya indahu kismani wa minhu ma yud'a bi'iftirani bahwa alladzi dalla ala natijati bi quwwati wa tazabil hamliyati fa in turid tarkibahu farakiba muqaddimati ala majaba wa radibil muqaddimati wa anzura saya hamim fasidi muktabira fa in lazima muqaddimati bi hasabil muqaddimati ati wa ma minal muqaddimati sugura wa yajibu bi sugura wazadu hadi asgarin sugrahuma wazadu hadi akbarin kubrahuma wa asgarin fasakatun diraji wa wasatu juga ada intaji asyaklu indah haula inasi tulaku an qaziyata qiyasi min ghairi an tutabaral aswaru iza kabi zarbilahu yusharu gimana walil muqaddimati askalin fakat arba'an biasa bil hadi wasat. Cukup sekian. Hanji tatuk menan tang silawut. Allahu Allah Allah Rabbuna Allahu Allah Allah hasbuna Allahu Allah Allah Rabbuna Allahu Allah Allah hasbuna tanaqata fi asla biar babi sudadi kaza syamsu fi abrar jihad tatanaqalu wazir tasariya fi butuni tasyawafa bihamli alaihi fi
umuri muawwalu bihamli alaihi fi umuri muawwalu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.